начинается урок. Все друг другу повернитесь, а теперь все улыбнитесь. Улыбнитесь мне, гостям, и садитесь по местам. Siz o'quvchilar, bugun bizda ochiq dars. Shunga ko'ra sizning aktiv qatnashuvingizni tilayman. O'zingizga kayflaringiz yaxshi bo'lsin. Удачно поработать, если мы говорим. Kim sinfda bugun dejur? Qaysi biz dejur? Men. Maksim, sen. Birinchi klassda? Hayır. Birinchi klassda. Bugun nindi число? Прям atlanib nindi kuni? 8 ноябрь, четверг. Четверг. Хорошо. Yaxshi. Әле исегезгә төшерегез үткән дәресне без сезнең белән нинди темалар үттек? Ял көннәренә кадәр инде булды бу, да? Нинди тема үттек? Саннар, да? Не бойтесь, говорите числительные. Рус телендә үтәсез числительныйлар, татар телендә дә числительныйлар бар инде укучылар, да? Саннар, нәрсәгә без саннар әйтәбез? Саннар белән нәрсә саныйбыз? Нинди сорауларга саннар җавап кайтара? Частамы ешмы без аларны кулланабыз? Ниче, күпме, ниче биттек, да? Шулай биттегез. Без сезнең белән тамыр саннар әйләндек. Шулай бит. Эше бирелгән иде укучылар саннар турында мәкаләләр уйларга сезгә. Соңыннан без хәзер мәкаләләрне миңа әйтәсез, аз гына исебезгә төшерәбез, дәресебезне дәвам итәбез. Тамыр саннардан башка бармы башка саннар? Һәм аларны белгегез килми. Да? Давайте. Кем нинди мәкаль эвендә әйләнеп килде? Илнар или Максим, давай опять Максим. Син нинди? Егет сүзе бер була. Егет сүзе бер була. Кая биредә сан? Бер. Илнар или там Руслан, пожалуйста. Егет кеше ике сөйләм. Егет кеше ике сөйләм. Егет яхшы. Кая биредә сан? Ике. Артур. Җидекат. Артур, вспоминай, Артур, пока. Байлык, бер айлык, саулык, гөмерлек. Байлык, бер айлык, саулык, гөмерлек. Биредә кая саннар? Бер, опять бер. Видите, күрәсезме балалар? Бөтен мәкаләләр тамыр саннар. Тимур. Йосум акча булгатса, дустам булгар. Булсын. Ага, есть сумакчаң булганчы, есть дустың булсын. Урысча ничек по-русски? 100. Мерка, не типа русский телендә переведи на русский язык этот пословицу. Не имеет 100 рублей, а имеет 100 друзей. Правильно. По-русски, Артур, какие еще пословицы можно с числительными по-русски? Вспоминайте. Жилече, бер как кисть. Правильно. По-русски как? 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Один в поле не воин, да? 7 одного не ждут, ребята. Посмотрите. Урыс телендә дә, татар телендә дә, бөтенесендә мәкаләләрдә тамыр саннар кулланган күбесендә, да? Берче генәме тамыр саннар була? Или сезгә генәме шулай инде эләкте? Тамыр саннар гынамы? 11-нче тамыр санмы? Юк, конечно, нет. Значит, безгә тамыр саннар гына буразда мәкаләләрдә тамыр саннар. Без беләбез, әгәр дә сүзнең бер генә тамыры булса, ул нинди була? Тамыр. Әгәр дә сүз бер тамырдан торса, ул тамыр сүз була, да? Тамыр сүз. Кемегезнең мәкален язабыз? Бер уңышлы мәкалне доскага хәзер мин язам. Егет сүзе бер була, да? Язабыз. Мин пока язам, сез язмады, соңыннан сез язырсыз. Егет сүзе бер була. Егет сүзе бер була. Ачык дәфтәрләрегезне бигинге числоны язабыз. Һәм шул мәкалне язып алыгыз. Егет сүзе бер була. Егет сүзе бер була. Яздык. Егет сүзе бер була. Биредә сан кая? Саны? Саны кая биредә? Бер. Саны бер, тамыры ниче? Ниче тамырдан тора? Бер тамырдан тора. Бер тамырдан торган саннар, тамыр саннар
деп әйтәләр. Біз бір сөзін тамыр астына язығыз. Бір тамырлы сан. Бүгінгі темада оқушылар яздыңыз? Қойыңыз ручкаларыңызны. Бүгін біз сіздің білен яңа тема санларның ясалышы. Нинди алар булалар? Орыс тілінде санлар нинди булалар? Числительные бывают какие? Простые бывают, тамырлар простые, еще сложные, еще составные бывают? Да. Например, 2000, одна там, да? Бывают. Татар тілінде де шулай оқушылар. Тамыр санлар бар. Тағы нинди санлар бар? Қарбы сіздің білен аны енді ізләп табарға тиешбіз. Мен сізге іләшем, кішкенайна карточкалар, сіз мина санларны тезгіне оқып қазір алабыз. Тебе пустить будет. Вам убей. Так, оқушылар қарадыңыз, тезгіне қарады. Илнар оқи. Bir, Қышқырып қына. 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Стоп, 10. 10 айтып, біз тамыр сөздеріне енді береде язды, да? Тамыр сөздеріне алар бітінесі бұлалар. Мен, ес, тамыр сөздерге кіре ме? Кіре, конечно кіре. Ал мен де ес алар бітінесі тамыр сөздер. Біз айтып, бір тамырдан тұрған саннар, тамыр, саннар деп әйтілі. Оқи, дальше кімде 11? Артур, Руслан білет, бағыңыз, қарағыз. 11, 12, 23, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Молодцы, дұрыс. 11. Неше санында бұл сөзді ясар үшін неше сан кереккен? Неше сан кереккен? 2 сан кереккен. Неше сандар кереккен? Например, 11 сөзін язар үшін неше сандар кереккен? 10 hem 1, да? 10 плюс 1. Язабыз күшіп. Бұл санда неше тамыр сөз? 2 тамыр сөз. 2 тамыр сөз нешек yazılған? Күшіп. 2 тамыр сөз күшіліп yazılған. Шуңа көре күшілер алар. Күшма сөз деп ертеләлер. Алар күшма сөздер. Алар күшіліп yazılалар. 11-ден башлап 19-ға қадар алар күшма санлар. Шулай мı? Аңғардыңыз мı? Devam ederiz Максим оқи. 23, 45, 6, 7, 76, 2008, 2008, 2018, 2018, 1525, 1525, 1553. Оқушылар, bu нинди санлар? Bu нинди санлар? Bir gene санларны құралар екеме? Суставно и правильно, а по-татарски татарша нешек алар әкелер? Тізме санлар. Не тізмелар санлар, балалар? Нешек алар келгендер? Bir арқылы. Құшылып ма или? 4. Тізіліп. Алар бірген бұларға 2, бірген бір неше? 2 санны бұла мы сөз? 2, 3, 4, например, 23 или 565. 1567. Смотрите, сколько их там, да, как много. Значит, алар бір арқылы тізіліп келгенler, кем біз аларға тізме санлар деп әйтәбіз, да? Тізме санлар деп әйтәбіз. Алар тізме санлар. Язабыз тізме санға нинди бір сан язабыз? Любой бір сан 25, да? 25, 25 язабыз. 45. Ну, 25 егет, например, да? Или 1500, 1005 бұлай язарға, ну, больше не будем. Дәрсі біздің вақтан алдыңыз. Тимур оқи, Тимур. 5, 2, 5, 6, 6, 9, 5, ничек алар yazılған, ясалышаларына қара, ничек алар yazılғандар? через тире. Через тире, әлі татарча, ничек? Сызық? Сызық аша yazılғандар. Сызық аша yazılған сөздерге біз нинди сөздер деп атабыз? Ниндилер алар? Парлы, совершенно правильно. Алар парлы сөздер, да? Парлы сөздер. Ага. Бишер, 2, 1, алар не. Шулай етіп, оқушылар. Смотрите все. Да, тема yazgız defterlerimizge sanlarının yasalışı. Тема урока. Запишите, пожалуйста, санларның ясалышы.
саннарның ясалышы темуруга. Саннарның ясалышы. Саннарның ясалышы ягыннан алар булалар. Тагы бер кат кабалыбыз. Ясалышы ягыннан саннар булалар. Ниндилер? Числительные бывают простые, тамыр. Тагы нинди булалар? Сложные, кушма. Кушма алар 11-ден 19-га кадәр, да? Тагы булалар тезме, алар ничек язылалар? Тезме саннар. Раздельно, тезме саннар, раздельно язылалар. Хем татар телендә бар парлы саннар, да? Урыс телендә бар юк, татар телендә парлы саннар бар. Парные, да? Алар язылалар ничек? Парлы саннар ничек язылалар? Татарча. Татар телендә сызыкчаша. Шулай. Арадыгызмы? Азгына кынамыз ялайбыз. Азгына. Ялый бийик азгына басыбыз. Ялый деп алайык азгына. Башны артка иябыз. Аннары алга, унга карыбыз, солга, biraz карап турабыз. Иң башларны селкетәбез, кулларыбызны биетәбез, мотор итеп ял итәбез. Бер артка сузабыз, кулларыбызны суздык, алга сузабыз, мотор итеп ял итәбез. Тагы бер кат кабатлыйбыз инде. Башны артка иябыз, аннары алга, унга карыбыз, солга, biraz карап турабыз. Иң башларны селкетәбез, кулларыбызны биетәбез, мотор итеп ял итәбез. Утырыгыз, укучылар. Хәзер, укучылар, ачыгыз китапларыбызны. Китапларыбызны ачабыз. Һәм бар анда таблица. Бар таблица. Езде 48-нче күнегү. Езде 48-нче күнегү китапларда. Анда таблицада задание. Таблицаны кара, мисалларны русчага тәрҗемә ит. Анда там предложение, ребята, вы должны перевести на русский язык, да? На русский язык. Сейчас мы с вами посмотрим. Откройте таблицу, посмотрите. Максим, прочитай таблицу. Саннарның ясалышы. Да. Нет, 148. Таблицу читаем. Тамыр, кушма, тезме, парлы. Тамыр. Простые, сложные, составные парлы. Ага. Значит, тамыр саннар. Бер кисәктән торган саннар, алар тамыр саннар булалар. Нинди саннар язганында? Дүр. Мең. Переведи, пожалуйста, на русский язык. 4. И мең. 100. Ага. Дальше. Кушма саннар. Руслан, ну-ка, кушма саннар. Алар нинди саннар булалар? Кушма. Кушылып язылгандар. Ну, анда төбенә язган инде укы. 11, 18. Урысча ничек? 11, 18. 11. И 18. 18. Тезме саннар. Составные. Прочитайте, пожалуйста, Артур. Прочитай. 22, 76, 22. 20, 22. Правильно. И 76. 70. 76. Правильно. И парлы саннар. Илнар. Сколько парлы саннарны? 2, 2, 3. 10, 12. Итак, не делаем. 30. 35. Беренчесен урыс теленә ничек? 2, 3. 23. Нет. 2 и 3. 2 и 3. 12. Тимур. 10, 12. 10, 12. 35. 35. 35. Молодцы. Дальше, ребята, письменно делаем упражнение 149. Письменно 149 упражнение. Посмотрите, что там надо делать нам. Прочитайте задание. Руслан, прочитай, пожалуйста, задание. Tübende belirlen sanlarını dişli türkünlerini bölüp süzler bilen yaz. Süzler bilen yazınız. Берілген саннар цифрами, а мы должны написать словами. Давайте по две будем писать в доске. Будете выходить оттуда. И саннарны будем писать около доски. И посмотрите, где вы будете писать. Кайсы түркемгәздерін кіргізерсіз. Парлыгамы, кушмагамы, тамыргамы. Кемегіз бірінші бара? 14-28. Пожалуйста. 14. Бірге yazамыз, да? 14.
Ничек yazılganalar? Ушылык mı? 14. Ага. Ну да, вы без плюсов пишите. 14. Тамырлары билгеле. Нинди саннардан тұра 14 цифрасы? Нендилерден тұра? 14. 14, я знаю, да, правильно, 14. Нендилерден тұра, ненди 2 сан бірге қушылғандар? 10. И? 4. 10 и 4. Бірге қушылық yazılғандар. Еще, Тимур. 28. 28. Игорь, 28. Подожди. Подумай. 28. Куда пишешь? Тезме. Üzme, пиши. 28, да? 28. 28. Дальше делаем это Артур. Hadi Артур. 5, 6, 7. Да, 5-6. Hem 3. 5-6. Подожди, ошибка. 5-6. Посмотри, как написано. Сначала ты выскочил, да? 5-6 ничек yazılgan. Соңғысына. 5-6. Ага. Мы тоже пишем? Вы тоже пишите, конечно. Вы уже записали упражнение 149, все записываете. 5-6. Ничек yazdık biz anne? 5, 6. 5-6. Ол не дейсіз? Парлы. Не парлы? Потому что есть... Түркемнәп yazılgan, hem сызыкчаша yazılады. Biz аңды сандарда парлы сандар етеміз. Китме и iç. Да, yazabız. Береге, Тимур, не Артур. Потому что тамыр. Тамыр. И бір тамырдан гына тұра. Тамырын өтелі. Қая тамыр? 5. Да? 5. Югаргасы синчек сызған енді менеке. 3. Да, 3. Вот так вот. Корень. Да, корень. Вот корень обозначаем. Тамыр. Так, бізден де ненде сандар Максим. Айде. Да, я 852. 852. 852 қай yazabыз? 800 тізмеге тізіліп келгендер, да? Берде сандар тізіліп келгендер. Siz şuları baganalarga yazınız, baganalar bildiniz, defterlerinize 852. 852. Aha, dürüst mü yazdı? Dürüst баганаға, да? Так, давай еще тебе какой дадим цифру, давай. Так, 11. 11 қай yazılады? Еще раз напиши. 11. Нече тамырдан тұрады? 2. Ага. Теперь, ребята, тақтаға чукмынча, дәфтерлерімізді әшлейміз. Следующее упражнение 150. Быстренько тоже сейчас читаем. Ильнар. Ага, читай первый. Ильнар, прочитай, пожалуйста. Текст на УК. Что делать будем? Какой? Нет. Нет, мы сделали, не все цифры мы записали, ребята, все мы сейчас не успеем записать. Поняли, какие цифры? Сколько успели? 150. Упражнение 150. Ильнар прочитал. Текст надо прочитать и перевести на татарский язык. Текст написан на русском языке. Прочитай, пожалуйста, Ильнар. Белки и зайцы живут около 10 лет. А их родственники Бобр? 3-4 раза Дольше. Около 10 лет. Un санын, инде. Қай yazabız? Un'ны қай yazabız? 10 написано там, да? Татарша? Да. 10 ничек айтылы. 10. Татарша. Тамыр, un. Да, берге yazalım. Un. Siz de yazınız. H4 қай yazabız? Tamır tutsun indi. Parlıga. H4. Siz de yazabarınız H4. Anda tablicalarınız var indi. Süzleriniz yazılgan. Baganalar aslında yazabarınız. H4. Дальше делаем это. Артур, Жизнь волка продолжается до 15 лет, а лисицы до 12-13 лет. Достаточно. Нинди сандар берді? 15 это кушма. Это кушма, да, bu кушмасы. 15. Кушылып yazılgan, 2 тамырдан тұрады. 15. И тағы нинди сандар анда? 12. Это тоже сюда, да? Тоже. Нет, это парлы. 12, 13. Ага, 12, 13. Там через
через черточку написано? Да. Через дефис. Это всё. пароль. Ага. Уникивныч, молодцы. Совершенно правильно все справились. Совершенно правильно справились. Дальше, ребята, сейчас вам дам такое задание, мы с вами будем ребус. Да? Bu sanların sıraları biz artık niçe, hükmü, nikader, da sanların eğer de sanlar gerekse. Hazır biz sizin bilen rebus kişemiz. Cevapları defterge yazarız. Yazarız rebus kişi. Hem niçe kişemiz. Берегнем саннар, ребята, здесь цифру вы должны написать словами и Назад. Саннарны сөздер белән язабыз укучылар. Сез миңа айтасыз, мин тиз генә яза барам. Нинди сан, Максим? Сан һәм Алтын. алтын. Как догадался? Бу ничәлек? Алты. Алтылык. Алты һәм ны хәрефе язсак, барлыкка килә алтын сүзе, да? Алтын сүзе барлыкка килә. А написать? Вам тоже писать, да. Алтын, золото, да, алтын. Следующее к и эчлек буква. Кыч. Кычыч. И эч. Көч. Барлыкка килә. Көч. Көч нәрсә монда була? Кыч это сила. Сила, Алина, сила. К хәрефе һәм нинди цифра? 10. Десять. Тун. Тун. Тун нәрсә монда була? Тун. Тун. Кышын тун киябез. Язып күлмәк киябез. Нет, зачем этим шуба? Татарча айтылған тон укучылар. Бишлек. Бишек, правильно. А что такое бишек? Бишек. Бәбә чакта бишекләрдә бөтенегез не? Ну, Маша. Нәрсә бишек ул? Бишек. Бәбәйләр бәбәйләрне. Кая? Бәбәйне чәйкибез. Колыбель, бишек. Язык. Язык нәрсә монда була? Язык. Кольцо. Язык, кольцо. Бишлек һәммәт. Бишмәт. Бишмәт ул шундый ук тун була укучыларда. Бишмәт. Йөзү. Нәрсә була? Yüzəбез. Нишләбез? А? Плаваем. Вот сейчас вы плаваете, да? Плаваем. Так, бу әйтелмәсез, наверное, бу хәрефе һәм алтылык. Балтырган. Балтырган үсемлек укучылар, сез аны инде белмисез, безнең татар теленнән ул сүз искергән сүз төшеп калган. Балтырган үсемлек аты. Берлек һәм дәм. Бердәмлек кирәк, да? Һәр кешегә бердәмлек кирәк. Өлгерәсезме? Да. Өлгерәсезме язарга? Бердәм. Дальше девам итәбез. Бердәлек. Берлек, да? Берлек ул ни була? Один. Ул единица. И берук, шулай ук берук, да? Берук. Яхшы. Бетердегез? Бетердегез? Дальше девам итәбез. Дальше кроссворд чишәбез укучылар. Дальше кроссворд. Хәзер мин сезгә табышмаклар бирәм. Сез миңа да табышмакларга җаваплар кайтарасыз. Һәм шул җавапларны шахматларга матур итеп язабыз. Бу шахматка язмыйбыз, да? Язасыз бөтен сүзне баштан элек, с первой позиции, соңыннан инде бу 3-нче юлда язмыйбыз. Агач. Подожди. Беренче разве агач? Башы бер күзе 12. Сырау башы бер күзе 12. Нинди җавап? Башы бер күзе 12. Одна голова, 12 глаз. Нәрсә монда була? Паук. Нет, нәрсә минем кулымда бар. Язык. Или... Ну, башы бер күзе 12. Языкның күзе 12 ме? Нет.
записываем. Я забыл с первой позиции. Сягать. 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 Дөресме яздыгыз? Сягать. Ильнар. Харфы белән сягать. А тут... Чего там тут? Что неправильно? Наоборот, правильно. Ага, харфы, Ага. Сягать. Г харфы уже есть. Потом посмотрим, какое у нас там слово получится, да? Так. Укыйбыз, Руслан. Руслан. Укыйбыз? Икенчini. Töbeber başı men. Töbeber başı men. Нәрсәнең töbeber була başı men? Агач. Агач. Язгыз. Агач. Агач. Ага. Töbeber başı men. Агач. Так, devam edemiz. Kim okuyor? Maksim? Oku. Tabur turundagi eng qadrli rizq. Tabın tübündəki ən qədərli rizq balaları. İpek, ikmek, хлеб. Хлеб. Икмек. Икмек, хлеб? Да. Ага, запишите икмек. Я тоже так хочу прям записать, иду туда. Икмек. Икмек. Ага. Икмек. Артур, укый. Артур. Dört kişiye bir eşlepe. 4 kişiге bir эшләпе. 4 kişiге эшләпәсе bir. Четыре. Аягы. Һәм bir эшләпәсе. Нәрсә? Һәр кайсыбызның evində бар ул. 4 аяклы. Қарайды берәр лошадь? Зачем лошадь? Dört kişiye bir eşlepe. Конечно, стель. А, Лошадь не у всех, сейчас Тимур. Эстель. Я зову Эстель. 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 Һәр кайсыбызның evində бар инде. весаны. Весыныгында. Эстель. Дальше devam ederiz. Kim okuyor? Тимур. Утыра bir ak şulmek üstünde gege yüz külmek. Кәбесте. Правильно, да? Капуста. Кәбесте yazarız. Дәрескенә yazarız укучылар. Кәбесте. Тикшерегез, дөрес мәгънә яздыгыз. Дөрес итеп тутырдыгыз. Все правильно? Справились с заданием? Справились. Нинди сүз барлыкка килде безнеки? Нинди сүз анда скрытый иде? Калын харфлармен язган нинди сүз чыкты барлыкка? Гаиле балалар. Барлыкка килде бездә гаиле сүзе. Гаиле нәрсә булды ул гаиле? Семья, да, семья. Гаиле кемнең гаиләсе инде бар. Укучылар гаиләләрдә кем керә гаиләгә безнең гаиләләребезгә? Кемнәр анда? Они, эти, эбей, Бабай, сестралар, карындашлар, энебез, сеңлебез. сестра, братья, тётки. Стоп, погоди. Остановись. Ага. Так, Максим, пожалуйста, үзеңнең гаиләң турында сөйлә. Кемегез гаиләдә, сез гаиләдә ничә кеше? Биш. 5 кеше. Гаиләгездә кемнәр анда? Әти, әни, сеңле. Сеңле, Мулияна, син. И бабушка. Ничек төберчә? Әбәй. Әбәйең бар, оны Илмар әйтте. Әбәйең бар. Дөрес. Әбәйеңә ничә яшь? 70. Тоташы. 70. 70. Дөрес. 70. Сиңа ничә яшь? 14. Сиңа 11. Ульянага ничә яшь? 10. Ульянага 10 яшь. Тимур, сезнең гаиләгездә ничә кеше? 5. 5. Кемне? Эти, әни, әбәй, мин и моя сестра. Сестра? Сеңле. Сеңле? Сеңле. Сеңле, Ксюша, да? Сеңле, ну, она уже замужем, но тем не менее, она твоя семья, да? Ул Ну сезнең да. семьягызга керә. Әбәйеңә ничә яшь? 80. 80, да? У нее был юбилей, 80, круглая дата, 80. Сиңа ничә яшь? 11. 11. Дөрес. Артур, сезнең гаиләгездә ничә кеше? Давайте посчитаем, сколько у вас в семье? 5. 5. Кемнәр? Мин, әти, әни, Эней, братың, да? Я? и И? Риту будем считать? сестра. Считаем. Рита у нас еще, да. Сиңа ничә яшь? 12. 12. Видите, весовызга 11, Артурга 12, да? Может быть так? Да. Может быть так. Почему? У него день рождения был. Раньше вашего? Да. На год.
Значит, siz nechenchi yılgılar? 2007. Татарча? 2007, Артур 2006. Артур 2006 yılgı da, o старший. Смотрите, да, вот biz sizin bilen sanlar bilen okucular, mina cevaplarıma siz sanlar bilen cevap kaytarasız. Benim sıralarıma siz sanlar bilen cevaplar kaytarasız. Sanlar turmuşubuzda zor urun mu oynay? Zor urun. Sanlar bulmasa начар bulur edindi. Нахуй не было тогда. Почему? Вы бы были. Вы бы были. Так, давайте открывайте опять учебники. Учебники. Они открыты. Открываем упражнение 146. 146. Там тоже пословицы. Прочитаем пословицы. Выпишем одну пословицу. Саннарның асларына сызабыз. 146 упражнение. Ильнар, будем читать? Пожалуйста, беренчине. А написали это? Да. Сейчас. Да. Бірлік кайда кетшунда. Записывайте предложение. Запишите сначала упражнение күнегу езде 46. Күнегу езде 46. А? Нет, вот который Ильнар прочитал. Недельный Ильнар укадыш, он их учили. Да. Надо это переписывать? Переписывать. Полностью переписываем на кальне. Бірлік кайда кетшунда. Бірлік кайда кетшунда. Перепишите. Хем санның астына сызығыз. Тамырын отметьте. Тамыры кайда, шунда сызығыз тамыры. Бірлік кайда. Этер, Ильнар этеріне қой. Бірлік кайда, этер. Запятая. Этер шунда. Бірлік кайда, кеш шунда. Санын таптыңыз мы, Руслан? Кая берді сан? Бірлік. Ол тамыр санны, ұшма мы, барлы мы, тізме мі, ненде бірлік? Тамыр, Ильнар, то есть тамыр. Сызығыз тамырын отметьте. Тамырын. Все. Последний сыңгыны. Сын, дөртіншісін. Тимур, оқы. Дөртіншісін. Последний? Да. Чем дуз еді, элден сонда дуз булы. Чем дуз, ес йылдан да сын дуз болыр. Ес. Тамыры сүз. Это тамыр. Это тамыр. Санында ес, тамыр сүз. Yazınız, көчіріңіз. Чем дуз, ес йылдан да дуз болыр. Настоящий друг даже спустя 100 лет останется другом. Да, ребята? Чем дуз, ес йылдан да сын дуз болыр. Санның астына сызабыз. Санның астына сыздық. Тағы біріне язабыз. Дальше девам етебіз. Дальше язабыз тағы біріне. Кем оқи? Артур, пожалуйста. Бірде түгел. Берде түгел, илде көч. Бірде түгел, илде көч. Yazып алабыз, санның астына сызабыз. Қая береде сан? Бірде түгел, илде көч. Біріншісі. Бірде, да? Бірде. Сан, бізнеке сан сөз, аның тамырын табабыз, хем астына сызабыз. Күчіріп алыңыз. Тимур, язабыз екінші мәкаліне. Күчіріп алабыз енді. Да, я Все, переписал. Последний? Все, яздыңыз, да? Оқучылар, шулай етіп, бұл күнегіде біз сіздің білен санларының тамырларын, егерде кушма болса кушма санларының табар едік, парлы санлар болса парлы санларының, біз әлі сіздің білен білеміз, да? Санлар тамырдан гына тұрмай. Не только простые числа есть, да? Ведь есть еще у нас сложные, сказали, составные, и в татарском языке еще парные. Дәрісімізде біз сіздің білен санларының ясалышын өйрәндік, да? Санларының ясалышын өйрәндік. Қазір жиырма біз әлде тағы бір күнеге үштеп алабыз енді ілгірәп сәлде вақытсызлар тағы езде 47-ші күнегіне. Қазір үзегіз менсіз, самостоятельно сейчас без меня, да, будете сделать 147 упражнение. Анда задание күчіреп алырға, хем санларының асларына сызарға и отметить. Ненде санларға алар кірек. Язығыз күнеге езде 47. Білдік ми табабыз енді қазір білебіз сенде, да? Сначала все переписываем упражнение, там всего
4-5 предложений, да, маленькие 5 предложений. Переписываем это упражнение. Там есть числительные. И вы должны отметить, к какому разряду они относятся. К какому разряду они относятся. Көчіріп алыңыз. Езде 44-ші күнегі. Көчіріп аламыз енді. Медбеген бәресінің темасын езім. Yazarız. Көчіріп алабыз, cümlelerini көчіріп алабыз, hem sanlarının aslarına sızabız. Көчіріп алабыз, hem sanlarının aslarına sızabız. Hem тамырларын да белгілeriz okuyucular, тамырлары. Bir тамырдан тұрса, bir тамыр отмечаем тақтада да. Егер де iki тамырын отмечаем, сынынан текшеребіз. Сынынан текшеребіз. Баға біз енді нечексіз дәрісте аңғардыңыз бүгінгі теманы. Бүгінгі теманы нечек аңғардыңыз. Распакларыңызны жиып алайым енді, текшеремін. Напрягаюсь этим, сейчас сама себе. Yazabız, yazabız. Кебегіз бітті бітті. Синеке бітті, Руслан. Оқы, пожалуйста. Hem мені айтқайсы бағанаға мен санларны yazayım. Сен алардың үстәрден де или нежесін аларды должен. Синеке бітті. Хорошо. Молодцы. Оқы cümlemi. Orman bir malay bara. Ormandan bir malay bara. Қай yazып? Тамыр? Tamam. Ушма? Тамыр? Тамыр. Bir. Siz тамырды отметили. Шулай мı дұрыс мектеп? Сыздыңыз? Да. Шулай. Дальше тезгіне оқимыз. Артур. Она 13 yaş. Аңа 13 яш. Ушма. Аңа 13 яш. Дальше devam ederiz. Максим не спит. Егерме, ес. Подожди. Оқы полностью. Ол ес егерме екінші гимназияда оқиды. Ес егерме екінші. Қая yazabыз қайсы? Тізмәде. Ес егерме екінші. Нельзя. 122. Devam ederiz. İlnar. Tamam. Кішкене сумкасына. Кішкене сумкасына 2 kitap Салган. Кішкене сумкасына 2 kitap салган. 2. Там mı? Ne korkasına çırga indi? Ne korkamıza çırga? 2. Devam edelim Timur. Tagın ejdür defteri de var. Dağın ejdür defteri de var. Ejdür parlı. Parlı, ejdür. Ders okuyucular bitti mi? Cümleler bitti. Bitti. Ders yazdık. Правильно справились без меня. Әлі бердім жүзге карточкалар. Шуны дәріс порядокта тезіне тізіп алыңыз енді. Дәріс порядокта тізіп алыңыз.
Кимегіз тезірек тізи, қайсыңыз тезірек тізи, бірден оннан бірден алып онға қадар. Кто быстрее? Кто быстрее? Быстрее. Ну, а что могу сказать? Можете в столбик, можете в строчку, как хотите. Ага, как-то есть. Есть. Правильно? Брис. Ага. А ну давай, читай. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Молодцы, молодец, молодцы. Так, Ильнар, Тягыз. У него помощников нет. Ага, давай, читай сюда. Нет бумажек? Сейчас посмотрим, как он справился. Давай, читай. Дэр. Где Келик пропал? Нету. Давайте поможем, как карты разложим. Печь. Ага. Дыр. Табагыз қояп шу, да? Тезгені, да? Табагыз так. Дыр. Он один. Дыр. Беш. Меңа бері бар. 6. Жеті. Бекдіріс. 8. Подожди. 8 арты бара. 9. 10. Шекер. Молодец. Отыр. Справился. Ну, яңбызу. Кафуйта біздің дүзін, да? Прямо так дәріске. Оқушылар, дәрісіміз ақырына якынлаша. Бүгін біз сіздің білен нәрселер өйрендік. Нәрселер білдіңіз бүгінгі дәрісте. Сандарның ясалышын білдік, да? Сандарның ясалышы ягыннан сандар нендей болалар әттен тағы бір қат? Тезме, Ең тәжі тамыр, тезме, барлы. Тамыр сөздер нечек язылалар, нендей тамырдан тұралар? Нечек? Неше тамыры, сөздік тамыры? Bir, да? Тамыр сөз неше тамырдан тұрар? Неше тамыр бар? Bir тамырдан, да? Тамыр сөздің bir тамырдан ғына тұрғанға көре, бізде біз ол тамыр сөз. Бұл санлар ikiden тұрар, қошма санлар 2 тамырдан тұрар, да? 11-ден 19-ға әйттік. Тізме санлар 5 де болуға мүмкін, 2 де болуға мүмкін, 7 де болуға мүмкін, да? Они пишутся раздельно. Алар yazılı отдельно, да, тізме айтып, да, тізме санлар болалар. Хем сыңғылары бізде өйрендік парлы санлар да оқушылар бар. Да? Сөйлемі бізде біз парлы санлар да қолланабыз. Алар бізде нешік yazылалар? Түркімлеп келелер, парлап түркімлеп келелер. Хем нешік yazылалар? Через черточку, татарша нешік? Сызыкчаша yazılalar. Оқушылар, her қайсыңызға енді яқшы матур етіп қатнашқан үшін дәрісте, актив қатнашқан үшін бишілер қоям. Біліміңізге түгіл енді, Илнарға нешелік қоямыз Илнар. Тимур активны бізде да қатнашты, Максим актив қатнашты, Артур, Руслан. Илнар азғына яңыз болғанға енді, аның янында пара болмағанға, аңа 4-лік сізге бишілер қоям. Дневникларды значимыз. Әлде еші бермедік? Еші қазір бермедік. Егізде, оқушылар, егізде. Үзіліс турында автобиографиябызны yazып келерге. Хем анда санлар қолланырға. Шулай ма? Аңғардыңызмы дәрістің темасын? Аңғашылды. Әлде тағы бір дәріс, на закрепление, тағы дәрістер, тағы бір қат санларының разрядларын өтербіз, аларының сұрауларын қабатларбыз. Хем, тағы бір қат қабатлап, асыллары да тағы бір қат қабатлап өтербіз, темаларбыз. Эйші yazыңыз, запишите домашнее задание. Эйші. Езді По заданию анда диалог тізерге, сіз можете автобиографияларыңызны тізерге санлар қолланып. Езді
Әле инде саннарны беләсез, яза аласыз. 152 көн иде. Шулай? Дәресем бетте. Дәрес өчен зур рәхмәт. 5